Кыргыз элим, белдемчини караңыздарчы, белдемчи. Бул индеецтердин кыргызга окшоштугу мына жүзүн караңыздарчы. Даана эле кыргыз болуп турат го. Мына оймону караңыздарчы, могу отурганын караңыздарчы. Даана эле кыргыздар мына. Эмблеманы караңыздар. Байыркы кыргыздардын эмблемасы. Таң калыштуу, булар индеецтер. Саламатсыздар болу, кыргыз элим тарыхка бир токтолбосок болбой калды да, бир сыйра шок бололу могу сүрөттөрдү көрүп алып. Индеецтер менен кыргыз казактардын окшоштугу да. Мен Америкада варгандык фестивалда жүргөндө ошо 20-30 индеец адамдар фестивалга катышкан да. Алардын жыга чоозгонун көргөм, ошондо бир шок болгом. Жана кыргыздын илгерки уруулары да бул карга. Накай деген уруу бар, Навако деген дагы бир уруу бар экен, кыргыздардын дал эле өзү да. Андан сырткары дагы көп экен, апачы. Азыр бул сүрөттөрдү көрүп бир сыйра ой жүгүртүп көрсөңүздөр. İğnemdin uçun maytardım ey, bugün bir horo kaytardım ey. İğnemdin uçun küzöttüm ey, işimde horo küzöttüm ey. Oğumdan uçun dolunun ey, orada bürü jolumun ey. Uru bir gelse uçtayбыз ey, başın bir ayra uçtayбыз ey. Aydu Korundun çeti taman jol ey, kaytargan korom aman bol ey. Kız gelini koro kaytargan ey, ilgirten. Американские индейцы кыргызы, дальние родственники. Кана вернулся с Колумбии и привез 4 доказательства, от которых вы будете просто в шоке. В общем, я попробовал колумбийскую чичу, это местное пиво, но это один в один бозо. Вот вкус просто похож, настолько прям копия. Второе, что я увидел, был на завтраке и увидел название кумыс. Потом зашел в магазин, там тоже кумыс. И этот кумыс, это реально наш кумыс. Единственное, вкус совершенно другой, не похож, но название тоже, вот, просто называется так же. Потом в Богате я зашел в музей золота знаменитый, увидел там балбалы. Ну, то есть прям реальные натуральные балбалы, так же, как у нас, похожи полностью. Потом я зашел за сувениркой, увидел ювелирку, и там был белерик. Ну, то есть точно такой же белерик, как у нас, только он у них. А у нас из серебра, у них из золота, и также передается матери и дочери. Изучение темы родства кыргызов и индейцев – это совершенно непаханное поле. Uru bir gelse uçtayбыз ey, betim bir ayra uçtayбыз ey. Tөгө çirke baynayбыз ey, töbө
сағызған ғана мұрчатей сосынан санама ғана алыбай іздесем қантейін таба албай қойдым Көкөйдің ғана көркем ай тозынан көгүчкөн ғана мұрчатей сосынан көңілге ғана алыбай іздесем қантейін көре албай қойдым салқынды ғана жерге мойсар ойго сағызған ғана келибе қомбойду зарлантып қана менің ай қойғынша қантейін саналаш болсын Саройдың ғана салқын ай тозынан сағызған ғана мұрчатей сосынан санама ғана